chibai ule hei tumlok om lovin Churachanpur kan zin thuta kan zin na hi video toite in karon siama ti hian kan ron da chuak ani e aizola tanga Churachanpur hi kilometer za thum som thum vela hla ania tuna chuan kongpui hi thato hlea darkar kwa vel tan chau ani to ani tunma sai tual lama tanga kongte takte cheve tak a sai chalpan ngai thin kha tuna chuan ke fanga tanga champhai ro ta tlanin tuivol thlenma dewa hian National Highway 102B hi pengin thuilo te a ngopa road tuivol leikha avapo towa kongpui nuam le zau thatakin ngopa kan thleng thei to ni ngopa kan na tho tu te kan tho zo hnuin jingdar nga vela ngopa tang hian Manipur lampanin kan chuaka kongpui hi alo zau nuam to maya henglai thingpui huan pheivel po hi amoi khop mai ngopa tanga kilometer som pasari vel kan tan le hnuwa northeast khodung sei khuwa kan luta thingtlang kholian ve tak ni in zali som thum vela oma mishing hi sangni zali vel an cheng ani aku chung tamzo khi highway hian apal tlang to chi alawani chia pui peng tlan pelin khokon khuwa kan lut dona khokon hi Mizoram china khotop berna ani towa in zani borvel omin mishing sangkha zali chuang an cheng ani khokon atang hian chukzong in tuivai lui kan pan thla a kilometer som paruk vel kan tlan le hnuwa Manipuram ri tuivai lui kam kan thleng thla a leithar hi an la do tan meka hei leihlui zok khi zo alanga ni ti hian Manipur zogam area kan du don ani solam so Mizoram Lamka nia tuna hian Manipuram chung zogam area kanom to ani Manipur lama khoma saber hi sinzol khuwa ania ramria tanga kilometer som pathum vela hla omani kholian lote anin ka sia Churachanpur district chunga om ni in Nuam RD block le subdivision huam chunga om ani sinzol kho bulvel hi kong hi an la siam zolova an lainwal towa ma se an la metal lova fu ruatla ka chuanin alanal ve de mai theini ti chuan chukzong atlan zelin hei tuivai lui kan kan don le a lui kan kan hnulok hian khuangin khuwa kan thlenga khote takte in som emo borvel omna ani tlan zelin songtal khuwa kan luta khuangin nena in kara hian kong lailo thuyang reng tak mai kong hluya latlana ngaya kong hlui hi chu akwal ngat ngat lutuka anai deuh tur zonga kong thar lai hi antumani hmel helai kong chukwal na save khop mai an kong pui hi alun vialo ti ashiata ran ho hi an thlamong thei maya hon pek pon ain thiar film thape meulo ni songtal hi thingtlang kholian ve deuh takania khopa ve to takpo ani hmel zomi revolutionary army ZRA te hian kem nein heta hian check gate te po an siamani kan tlan hi National Highway 102B ania tunma chuan guite road tia soi thinani henglai kham pheivel chu azo nuamina moi khop mai tlan po anuam view mai makang reng deuh tak chu highway thumun ni si hi Mizoram lam le Manipur lama an siam dan hi ainang lo riawa Manipur lama mi hi tet po ate deuh bi kani ti hian mual nuam khuwa kan thleng le a mual nuam hi subdivision le block thut mun ania henglai vel hi paite tamna paite dominated area ania khuwa ho po hi paite khuwa de uvekani amun hi azo angrenga akhuwa po hi anom mel khop mai henglai kong hi amoi khop mai aviwan nuam boxia Churachanpur hi sakordai lama tangin tipai muk road kan ti mai National Highway number 2 ni ta zo in Perzol district lama tangin akal thei thawa Perzol district hi chu mar tamna mar dominated area ani ve thunga ma se kong puila thattok lo wange tunari chuan kan kalna lam kong zo khi an zo tlang pui ani henglai vel chu an ke fang kwari ni vel omani den mel riau mai thuang tam ti tur nge thuang tam khuwa kan thleng le a hei po hi khote takte ni in ka sia chukzong in kan tlan zela new kang kap khuwa kan thleng thla a khi Evangelical Baptist Convention Church biakin ania
he kawhran hi kalo la hrengai chi lova helama hi chuan an lian viau ani hmel new kang kapa hian thingpui dawr le choina tur neu neu alo oma kang kap khuwa tak hi chu khita tlang sang lama oma kawngpui belin new kang kapa hian an chuk thlom ani hmele tunchu Manipur ka hanjin chu Churachanpur sang tam zia ka han hriat pha a chan ni ber oma lang chu ham sang mani tong mang sang an ni hloma heng ham sang te hian in Churachanpur bil an nei deuh zel wang ani ber mai ti hian lungthul di kan thleng le a hei po hi kholian lo te ani a thlang maya hian lungthul el khuwa om ve le a henglai ve le chu singat civil subdivision huam chung ani le to a kan tlan zela bual jang khuwa kan thleng ve le a henglai khuwa ho hi chu in hnai te in anom hlom hei hi lungthul ti khuwa ni ve le a kholian lo te nia kan hmu chinang hi ani deuh mai ti chuan leikanin chhozongin kan tlan ve le thunga hei hi suang do khuwa ani ve thunga suang do hi chu kholian ve deuh tak ni in ka hria civil subdivision headquarters ni in tribal development block thutmun ani bokani helai mual chu amoi hle mai tui vel jang khuwa kan thleng le a hei luia oma lian la do zo lo wangin ti hian kalangai ri ani alui hming choya a khoming hi phu ani hmele luira le lam hi chu mau kot khuwa ani vele thunga a common lawang reng khop mai luite hian a dai dang ani apia deuh mai a son tui vai lui kan le a tui vai lui hi alwang koina sa khop mai a Churachanpur kaltur hian voi thum kan ani ti hian singat khuwa kan lut chana heita hian police checkpost lo oma lir theite register ve angai ni singat hi kholian le poimo ve tak ni in subdivisional headquarters ania RD block thutmun ani pokani Burma border khopoimo tak ni in heta tang hian Burma lam kalpo na kongpo a om ani singa ta tang hi chuanin phailam panin kan tlan chuk le deuh char to a hei haizang khuwa kan lut don ani gate an siam lian thkhop mai henglai hi belpuan ania henglai vela hian ral tlan chena tana sak niom tak in aum nual mai mualum khuwa kan thleng le a henglai vel hi akonga zal nuama tlan po nuam khop mai hei hi leikot phai mol ania ti hian khotere te hi ain dot thlazuta S zezo khuwa kan thleng le a S gel tui te S hmun hoi te kan tlan pela khotere te ming shan ne nia ka hreseng me ulo ni e hei hi pang lian ania Churachanpur khodai fem ani deuh vek to mai hei hi hriang dung khuwa nia kan ding lampanga hian tui khua lian pui mai a oma nakina kalaron tilang don nia kulian khuwa kan tlan pel le a khi lun mual ania moira khop mai a mualom dan khi lam zang te ngoi phai te gel zang te zomun te bualian te kan tlan pel tha video hian ka record vek talo mai ni e ti chuan hei mata kan thleng thla YMA mata unit in Diamond Jubilee welcome gate an lo tara Churachanpur phai kan thleng thla tak to ni in ringlok lova kal thut kan ni wang hian drone po paina chang kalo hrelowa hei GMT haukip laksa hi toite kan man saklok menge apoi ti lo tura nga yang Churachanpur hi ka hmu tumain ka hmu pui dai maya tin ka hmu tum lo dan deuh hian ka hmu hrim boka Manipur khawpui lian ber dot tu niom reng poni zo hnahthlak nam chi sang an chenga boima pheka chuanin meitei po tam takan cheng ve thawani Churachanpur ti hming hi Manipur lal Churachan sing a hming choya phu ania Lamka ti ani boka ka hria thiam dan chuan he khawpui hianin hming pahnih ani deuh ber mai
Kasia dan hi adik chi lo dewani chuanin khongin milo hre thiam ula comments lama adik zok le thilom dan chiang zok te milo soi sak thei chuan kalom viawang ti hian thingkang phai kan thleng pheia chuan hei new lamka kan lut dona Churachanpur hian mihring nuai khat sing ni vel chenga nga ngai ania nambilang chuan paite nam hi an tam ber ani in chen pol viau thoma sela atnamang hian veng sang khoshana hian anom khom deuh ina hriata solai son vima thomno dor oma apia dewa son zudio dor te po omle boka henglai kong pui phe hi chu bazar hmun ani teuh vek mai tuna hian National Highway 02 kan va fin le towa hemi kongkal zel hi imphal kong ni in kilometer somruk pathum chau ahla ani to ni chuan National Highway number 2 hi Nagaland lama lut zelin Kohima po hi kilometer za som kwa pakwa chau ani to ni karinain hnai dai mai tuna hian Sialmat lama kan kaldona Sialmat Christian Hospital and Research Center ania helai hi Sialmat hi mar kaushan EFCI hmun pui ania hei hi Roberts Jubilee Chapel ania soitong khan EFCI hmun pui ni in Bible zirna seminary te college te le damdoin te an nei ani Sialmat Christian Higher Secondary School hi kumsaka zakwa somnga pakwa din to ni in he school hi Mizo tam takin thiamna puak chuanan alo mang to thin ani ti hian kan let chho le a helai overhead signage kan huanga akongil veilam hi National Highway 102B kha ania sinzol lamatangin Mizoram aluta dinglam zo kongpeng tur hi National Highway number 2 ni sin kan soi khani in tipai muk lamatangin Mizoram alu thobok ani aumzia chu National Highway 102B le National Highway number 2 temang hian Churachanpur atang hian Mizoram apo thei ani henglai hi zenhang area ania dinglam hi Churachanpur police station ni in veilama hian rengkai ro ta penga henglai hi zenhang bazar ania old bazar ti te point an soibok thin ani thilhriat sual pal le soi sual pal te information diglo pek pal te kalo nei hlawani chuanin khongain mingai thiam ula comments lama adik zok milo soi sak thei chuan kalom viawang ti hian bazar chunga kan luta sangha hi ti hian anung chung hian an zuar maya a fresh to view in karing he tilam hi sabji bazar lamania he bazar atang hian ngari po ka lei nge nge ni ti hian rengkai kon kan thleng pheia rengkai hi kani pasal paketia te no panlai hanom na thin ania chungte pon la nei dia thei thei kan tlo hloma pusang teina cho kan ei pokani hei hi rengkai lal in ania Manipur tlang rama ti hianin lal hi an la nei renga khotlang in rail bol na konga po thu nei na sang tak an la chel reng ani Mizoram VC kan tiang hi an nei ve chi alawa village authority an neya chuta chuan vengemo khotina lal tikha chairman an ni zelani khi ICIB akin ni in abul nai maya khianin zai thiam lar lal rut moi te in kha awmani hei reng kai thlan mual kan tloa an thlan mual hi a fel fai na moi ro khop maya an thlan lungker dan hi amoi ka ti khop mai hei ti hian 3D na in ziaka a fia in amoi mani a ker po hi a haw tak takin rin om heta hian hla phu turo pui tak mai sang lam thang lama tia hriat lar thlan ka hmuwa kor la kan sakzin tuna athar mangai na eng nuama ti phu tu kha ania ala pui phu lalber te po hian sak ala hlo viawani chuana bulmaya hian mar pasal thale miro pui mar namta na thawhhlawk hero of the mar people ti hial khop es dam kung thlan alom vele bokani tuna hian sialkot kan pan meka henglai hi mol vai phei veng khuwa ania saikot kan thleng pheya henglai vel hi konga thalo riau maya video lak po har riau mai hei hi saikot playground ni saikot lam hi chu tlemin avakhodai fem dewa saikota hian purin moi te ina kan thlenga min lo tuat poka lom kan ti khop mai tuna hian mol vai phei atangin rengkai kan lut phei le meka helai lui hi tui thapui lui ania henglai vela lui poimo tak ani
abul maya hian hei vishal mo lian pui mai halawm to boka chuan kan hawlama hianin thian pahruai te chung kwa muya venga kan tlo pheya video ka lo lak thei ngil dei maya thlak ringot thi kan tar mai nge chuan kalama ka soi tui khuwa kha kan tlo cha ka hei hopa in mual tama Green Hills Resort a kan peng koi le loka amun hi nuam khop mai family outing nei nan po an hmang na savio in rin om henglaya hian no pang play rian siama hei toy train ten da a chuan futsal court a om boka helaya hian cafeteria zau de mai om boka tui khuwa kam hun nuam takani a tui khuwa hi khuga dam tiania tui tha di te poin an soi bokani multipurpose dam ania hydropower tante irrigation tante le thil sang sang atana man tangkai tura asiam ania amai ro chu ani na turang takhian an hmang chuak lo po ani mai thie mase amoi na nuam khop mai aizol hnaya om ve tan po om takani hello po hi resort tang gelzang resort om boka chuana chakdewa Divine Glory Retreat Center a hianin kan khopa Father Bata auma hopa in kan tlo koi vele zokani khati zong kha tun tumatan chuan ni mai te se video min lo thlir saka wangin kalome kun man nuam ule